abantu ufake imali yazi should bavinjani the way I mina la ngizakhona bani social ngithole bani inyanga istri social is inyanga istri umuntu lo bebanikela yena nala stay imali mara beyayifaka i-account nakhe bengale bangavuli i-account social so there must be a things that yavuliwe i-account social imali ihlale everything is social so bathola imali beyikhambisa nguwela stay yakwazi ukukhambisa imali basithathele African Bank umuntu sibathi uyikhambisile February njalo imali beyikangana kingi yabuye sleep kuhle nedinga nesifana imali ingena ngalo okay njengoba ngiyazwisisa akhe ngithi nje ngiyazuma ukuthi mhlawumbe ngenze kwedlile or ama service kwedlile if athumele bank statement beyazo sithumele bank statement yazi ngithi uthe ngid Monday wasifanele Monday bengeke ngalo ngathi imadlani lezo nayikhona imali so mina ukhetha ukusuka ekhaya bathi wena bafuza ukukhuluzwe ngayo ubani okwathola imbereko ngoNovember nomazi umuntu okwathola imbereko ngoNovember leyo yazi ukuthi leyo ne sibakhulu nasibakhulu umbereko utholile or akakawu usebenza la kanti ukuthola namhlanje lokho ukuthola namhlanje uye owaziyo ukuthi umntana usebenza kuthi wona uyazi nami ngiyazi because abantu so yazi ngiyazi angisho usebenza eJoburg ngishilo ngathi useJoburg emsebenzini angishongo ukuthi useJoburg emsebenzini emsebenzini mara lapho akusebenzela khona akwazi mina zangikwenzeni but ngiyazi ukuthi membership le enye yethu ne usonto umfunele kuseni ilanga kumele sisenza ngale police station wathi ezela bekhaya sizobala imali lezi wathi ufuna usibhadala imali zethu ahlukane nathi wafika lapho wenza incwadesha la khona le wenza incwadesha le wayimana simani azange sibe nenkinga wasimayinazi lezi simena sabo wasihlaba khona ama-finance la yenza khona wasitshela nge-3,000 lahleli sange sibe nenkinga imali yazi yafika la afuna ufika khona sathi siba ayithumele le ayithumela wathi le ifuna ube 47,000 yeah le na asibethe tot lapho la inafuna khona kumele bese ningaki mama sithe so yazi for man phezulu kwabantu be-10 kulabantu be-7 ithule naye barelexile ngathi imali banakinga naye lo wana sikhulumile lo membership yethu le yazange siyazi mina ngiyazi noyazi uyazwisisa ngoba chicken nayo khona ku social ukhona social uthulile uthethu uye lo nithi uyazi ukuthi umntwana wakhe kuphi ubani umakuthi asazi uma kamntwana uye lo safe mama nami safe uma mkhaza imembe yethu wenza ngosonto usonto ngewekhabo juju samphathela ngosonto so lo ebeza eweza ngotebuko so loyo umamkuku yeza lana kuyadishwa kuba mna chudi yakhe mhlambe imali uyitholile that's why singamsikhulu indaba isamala angeke alandele imali ekhuluma lesikhuluma ngemali la wena ulandele phezu kwabantu bonke wena uyiwani besihlala ungalandele chudi wena yena ayiwanini so shapi saphuma kuye that is why sibayise le imali le wathi asithumela yona langa leli Tuesday le sathumela account i-social i-account yasonto transferele imali tukhona avale futhi yashaya lapho zange siphinde sikhulume nempilo namhlanje waza mkhazi ukuthi ya imali enye ngiyacalculate lana angiyiboni enye yazenzani kusho ukuthi sesifuna lokho okuncane akuphethe okuncane wathi yes la ngiyabala kune 3,000 rand enye ingayitholi ukuthi yepi kunemali enye la ngingayitholi ukuthi sazama ukuthi akunankinga asiyidirecteni imali nzeni ilokuyehla mama kuthena akasela ikhuluma ukuthi umntwana wakhe imali ethu uyidlile hawo mama khiwa babizo sonto ayi-1 sisuke emeetingini sisonke babizo ayi-1 ukuthi utumisho uthema kafini ungene njani utumisho lwemali lethu sicala ungene ngokuthi mangabe ukuthi kunemali eshodayo uzoyibhadala versus ungene ngalokho so ngisacela ukuphendula ukuthi uthe makafika lana wathi sesi uteboko umfundele yabo uteboko ukuthi kunemali ayishodisile yabo ngathi mina mali wathi naye akasisho kahle but lapha maybe ngoma 4,000 to 5,000 rand yabo ngathi mina angangitsheli
wathi usakukhuluma nawo. Hayi-ke wathi mara ngubani engingakhuluma naye we-social yabo kanti ingasidala kusho ukuthi bona bebasekulapha bowazi ukuthi umntwana kuyasiwalisa ungathi ngasidala ngafika ngenkolo engathi ngajama la wangihlola first year bangidla ngale ungathi kudala. And then after that ke ngathi mina ngibone uSonto angena ekhaya kibo ngiyacabanga ukuthi ukhona wathi ithi ngithole yena bekunodadewethu umfowethu udadewethu wayo wayembisi. And then wasuyamtshela ukuthi mina bengingazi ukuthi uTebogo unemali ezihlaba ayishodisile ngaba kuma 45,000. So leyo mali le ngicela ukuthi nenza ama calculation wenu kahle akhone ukubalance and then bese imali le uTebogo akhone ukutransfer seyiphelele uyezwisisa yeah. And then mina ngizoyenza imali leyo ukuthi iyabhadaleka by end of the month noTebogo usabe afford uyayizwisisa. And then bese imali leyo iyabhadaleka yebo yeah. Mara anivamisa ukuhlangana like monthly so every month every month maye nabangekho kunama penalty afaka. No bekangekho for this month bekashilo ukuthi uzoza for in next meeting. Ingakho singakabhenki sibhenki kanjani siba bank statement azange siyithole nasobhenki umuntu akekho kusho nale siphethe somupha yona asiyenze easy asifali 3 months i3 months late ubhala bank statement uchecka ibank ukuthi ibank le isethe active na faka 300 rand kadla kanti uSonto sekazokula azobona khona ukuthi imali le stokfela kusho ukuthi kanti nawuyifaka ko iyahloka ngoba na i300 rand ingenile estokfeleni 300 rand phezwe imali engaka kusho ukuthi lezi ezinye bezingahloki kuzohloka i300 rand ebank une 300 rand leyo phela yestokfela. Alright, sifike semonth. Hey ebank estokfela ngamali. Une 300 rand. Apha kumama wathoma lapho ungasamkhulumisa wathoma wathi mina ngirudi. Boy. Wabhoka. Ujamila ngihleli la. No, Tutu. Awuyiboni inliphu lezi. Inliphu lezi zisho ukuthini ngoba zisho ukuthi imali khona estokfeleni namhlanje imali ayikho. Mara inliphu siziphethe. Siphethe amaphepha ke. Awuzibona inliphu lezi ngihlala nizibona la every month. Awuzibona ukuthi imali ya deposit washo yena Tebogo ngaphendula uthulile uphethe incwadi la wathi okay njengoba biso next month Tebogo sicela usiphathele ibank statement sabuya sekunyanga esithiwa kithi nasifika ke nyanga nesithuna ibank statement bengithe ngizonikela yona ngefoni ubhayibha yathi hayi asikho isidingo sokuthi uyikhiphe plus senzele yona efonini athi ifoni nami iphukile bengithenga ngikhiphela yona ngefoni so ifoni nami na 2 weeks iphukile. Selina 2 weeks ifona khiphukile yini beyinzima ukuthi uye plaza ngokuhlala eplaza uye plaza uyokhipha ibank statement usiphathele ibank statement zange siyithola ibank statement kwathiwa wathi end of uzoniphathele ibank statement net nasiceda ukuhamba ngomeeting loyo lo wesi20 kubalaka khamba kwaTebogo tot nje tot namhlanje Mamzo uTebogo uyabuya ngosona kwenzakaleni yeah uTebogo bekufanele abuyile Sunday ne. And then it happened lento yema Facebook esingazi ukuthi ivela ku Facebook. So yeah, we posting. My akhe kumuphi nyawo uhlala emalini. Says. So waba nelokhaji Emama ufuna malami. Jama ngeke. Malami. Yeah, mara ufuna imali mina nginayo imali. Mina imali nginayo. Mamzo mlisi. Mamzo nawucabanga ngisese khona imali. Imali khona mina ngoba mina akunala ukuthi orange uyayizwisisa mina anginayo information ukuthi kunemali mhlawumbe isizungu semali so mina according to mina ngicabanga ukuthi ikhona hayi ukuthi ngithi vele ikhona shosho but mina according to mina usenza abantwana uyayizwisisa mina azange ngibone anemali ayikhiphile izumbu yeah usenza abantwana na usowathatha waphethe abanamba ngizowaphethe wathi ngolo ngiyayiphendula uphendula mama yapha ngeke noma ungayichange uyifake ke nginana ngeke ngale kimi yokuthi emthini identical force ngeke iphendula noma ungayithengisa imkhathi esisho ufone ngaso ngeke iphendule uyophendula kamama yakho kodwa mara emsebenzini ushayisa ngo5 mara umama akhe nje njengoba sikhuluma ngamfonela mina ngakhuluma naye ethi ngena ngo10 bengayoshayisa u2
Azange ngitshela ukuthi uyangena emberebheni solo ngazi ukuthi mina uyangena ngothela ngaye esikolweni kucalculator azama ukwehlisa imali ngabe ngachayisa esikolweni ngiyela wona ngalelo ibile yabona bank statement ungichasele ukuthi angeke ngisithole ngezwana ngalelo ukuthi vela ngeke sithole any bank statement before I keep imali ethi ndokuthoma azoyikhipha yami imali ngiyayifuna umama